kwa babiem do Badwam TV Badwam so Kasiane Brasso so TB share live on Facebook/Adom TV Go TV 119 DSTV 280 and open some the doors on the toja omubi ya wobetie die Pokuase interchange sensode ne dia baba ho rails no kwabrane awia fa no a yebebo awram na ye de ho nsam ni chemo abro emebuno ye wodo yum so womani abreko etia wo mpanifo fi se kwan ne nye ewose mpanifo beye ede ema wo mo eno ne nsem bi ya baba wa mfiaduasam mienu ne mpena wode bibia wona mo ato ananam nsiedo ye de bro Adom TV Badwam kase medi afia amankwa tamaklo afia di die mo tie se de nsam ni chemo ankasa etie me kase ye rails ahodo be edu emiensa na de na ewo ekwan no ho no aha kwabrane atimi awie ni nyina fa no a wo Pokuase interchange wonmo a wodwene ho a wonti ase na resident engineer wo Pokuase interchange engineer kwabna bempon eno ne Adom kase edi enkoma wo chim se wo mo de nsam na kodo apostifo anim se wo nye hwehwemu na wo mo anim ho bie no ewo se mra no ne won eye adwuma Adom TV kase etwaso say bokani de yes anyoma we na say moma na yesi dia say na say de bia musi abanin ye nti scan na yesi no na musan wia na yesi abaye fofora na scan we edu enyumra he hu pa because most of the street lights na enye adwuma and I think na helpfulness no sometimes no nkrofo she bush nim edidi bone ase wo betumi atwem enyumre o betumi ajo bag wo betie ntiem anajo no obetieti no obi empie because ahehu ya dan bi ani around Adom news in central for any resident engineer or no ene hweye emomo ye Pokuase interchange no etwetwe ho nkomo handrails wo forest ho omawia baako 13 first day ye hu so omayi 3 ne ye call report ye second day omayi 6 enra omayi 4 13 ko we name so ochina ombesamba ene de oma ana ahomachi de oma mba ya report am police police so edi omontete be ni nyina so ekofa se kane e wo ho no edum ai no so de bia na mani di akire enu ankra me frɛ ECG if you say power ECG supply edible transformer no power nim Adom news in central for SMBC and say anti-say de na womo ede egu akwemu a womo hwe se maintenance ebekọ so ewo Pokuase interchange see ukọ na ukọ hwa asefem nti media chire akọ Department of Urban Roads and the Ministry of Roads and Highways say penny or Ministry of Roads and Highways that time I say no ye director and onimi menena ka se ntisa ebe se yebepe company bi emebunu ya wo mo do yum ene wonu ma kire bibi kakra de a kire bensi ne kra chepani a owo sha osudoku ewura Fred ofe na ni nyina ne se wo assembly na te se mebunu no be ye kire nti ene kwan na wo mu su ho no wo mafiri ase paache na no wo mu kire mu se no mmoa wo mu ye kra besa se se wo mu hyeda no wo mu ye kwan ni yi sebeya wona wo kro no mu so wo ho betumi atọ won ye nsantwefo nhia mu no de sansemi etudwa nti ya ate ne se this year ne se opese oye den oboa doyumufuo na yen yesi yen den yempene oye na adwene se nkode corridors be fili ye potholes ye manholes na o mo kreti e wo kwan ne so no oye na adwene se ode tipa ene corridors aba fili amaye nanso yesi yampene kwa santememu wo gold no entumi nya kwan nanso ye kware boya na wom de kwa santemem ko ya santemem ye enda odu asantemem asphalt nko a nanso ye anaka ye wo ebo a wom de ye asphalt na ye ayekuta ebo no hwe ye kwan no emwa ye kra boy de me ye wempo menyam asese kwan na nya nti no ansese ye me operation tama ye de me go do hospital no general hospital me tama pa ho kwa me ni baby amewo asese kwa na nyanti ye ko ye me operation ansese ye me operation nti kwa ni de se aban bomo de ano me siese kwa ni maye asese ye bre wo kwa ni ho ye wu wo kwa ni ho amofo bebre wu wo kwa be se so obi yare ni ye de ni ko hospital
Akwane nyanti no na nipa na ewu omundu ba bia no nipa na ewu osofo ya wono na share local government so damboche enene assemblies ahodo ya wonwantimi enu wombota ye ho ahwamiam ya ahodo nsuo to a eyiri ese wono wayi wormo eto entoma na wei eye de to so emienu ewon kran na probo ya wobo ewa assemblies ni mu na wahwe emi ahodo nsuo to kakra bia na eyiri se niema Adom TV kase eto so focus afiwe menya common fund and me also sa business operation permit sikomoji free drum and omo kan say drainage gata mu say your problem it o mayi 360,000 and 100,000 for my so omo ne beboa it na be perception so and say just say you train size can go everywhere man no asem na kan so you so muska e de you will put a report on together baby a answer we ni a e say hwe na ye twe o maso. This time is the best as compared to the first phase of the project. Any individual work wo ye nyina ka ye timbo ne ye abom ye tena se ne ya planning ne development planning works engineer obia works engineer so ne ye nyina ka ye timbo ne ya planning se we ne ye koyo ene ye wasa dwumadie ne hyehyɛ foforo local government for de atona kwan so no kɔ North Kaneshia so wani sa okachire si ya nyame pa mamu ni nipa bi amamu ani enka eburo fufui ebi koso ewo ho fise wo hu se bi mu contractors ni bi a ewo so omo ya de wo mafa ho no wo mogigi sika e de afri ade hye wo ho kwadwo mensa brampa ne koto so eto so ya dia no dia nya ya me ya na ya yiye maji 3 million wow that be na mu yi what is that ya so mu be ya omo adwuma but me kai de no but na say ya na be yi 2 months ago assembly man over this say obey because assembly man we pay I don't go last week he had a flow of issue over here I'm running out to go yeah try for your pocket yeah near friend pardon of a year. Richard Kwame Oduro director of planning ewo Accra Metropolitan Assembly na wodi atuja se ensem amanfo no edi tudwa no wono be hwehwemu no wahunu kra ewu mu and you mean to nka no kra ewu just say aye hwehwemu ansa but a bit to me about say resident na or ye allegation no e be privately on one or engage one of our workers to do private work for her until ye be ye further investigation there you no nasem against officers are wabobo omudinu abeto dwa se ababa wo wanya mfie aduasa emienu wode bibia wo ne mpena ewo ayijazongo asantemantemu amene abemu anato ananam nsiedo bambofo hwehwe no fisi wo wie ye no nso ade se wadwane nipa yesusu se wadi awe ne din ede Jennifer Pia na entiasie bia nkoso ye ewo wontem ne wie akire wode bibia wo Joseph Bawa amene bema to ananam nsiedo a Love FM mama ne boni nana boachi ye Adom kwa abusua fie etoso woni nipa ko ya pata mo awie ama bema ina me be bo se mafa se kan de ahya me ho be di ni damakunu tita bema ya stitim wo se sai woni bema gigi de bema hu ya se wa twe se kan na wo so se kan no wa twe se kan na fi bema ni se me de stini ha wodi stini ha na sama me ba ne kan se e me kua de oye mini no ko na chi woto fam no ansori biom ye hu baby a wo ya fra ne maame asam na happy ne maame kura no wontu ne nan pansi ha Abranti onya ne baabi koi maame Hawa Al Hassan ekire se empempi no a ena busua ne ye wandwene se enko besisi wo montem nanso ankosiaga Joseph ene Jennifer ntokwa no omre to asumpu ekolo de kwan mu a ena ma no so bi ema Jennifer eresikan ewo ne kumu no Special prosecutor so omo hwehwe Ora Charles onua wonto bisiu kane presidential staffer Enkrata Office of the Special Prosecutor Edibeto Montenia wadibetu dwase wo hwehwe Charles Bisiu no wokyere mu se Charles Bisiu eye odesuani ya kane bi no wo presidential staffer na de enti a wo hwehwe ni gina ketatehye ene proye ho sobuo bi a wode abono ya efa na ofa so edisika edi dwuma ewo Interministerial Committee on Illegal Mining a wagunu no ne titiriu ene kwan a wofa so esizi excavators emfidie
ahyɛn ne gold nuggets ɛna afi kwan a wɔfa so de ne dibre no enya mfaso. Charles Bisi ho nsɛm a ɛwɔ OSP animu no ɛyɛ mienu, baako ɛyɛ civil ɛna deɛ ɛka ho no nso ɛyɛ criminal. Na bra Office of the Special Prosecutor ɛde sankrata ibeto abontene sɛ wɔhwehwɛ Charles Bisi no akyire no ɛna owura yi ɛkɔ ne Facebook account so a wɔkɔtoro kasakoa bi ɛto hɔ no mu a ne nkyiremu a ne sɛ nsɛm a wɔde ato no su nyinaa no obi di bem. Ekokuma ye wamrahye bedwafie mu nso ese de ne mekeka kro no de wose Ghanafoɔ nyinaa ye hunu ne etuemu wo Interministerial Committee on Illegal Mining gu ye ene Professor Kwabena from Boaten so a ye kire no. The government itself is a key sponsor of the destruction and misuse of these resources. Our cocoa farms are diminished. Our people are drinking mercury, polluted water, our rivers are dying, and our forest reserves are destroyed on daily basis. According to Honorable Frimpong Boaten, after he had been bailed from an unnecessary arrest, he said, "We can't sit down for corruption and destruction of our lands to go on." And we believe so too. Owura yi esan so de to abanya nimu se animanimu ya community mining a ekoso no onyai esan se ewon sunsun so oboni bebre sene galamse ya manfo etu na nkasa. We ask government to revoke section 32 of the Environmental Protection Mining in Reserves Regulation 2022 legislative instrument LI 2462, which enables the president to allow mining in globally significant biodiversity areas in the national interest in coast. We are also asking that the directors of Akonta Mining should be held accountable for allegedly destroying portions of the Tano River. Adom TV Badwam Kasiana Oguso Eshano na managing editor da Daily Searchlight ano ye Kenneth J Crunchy enei wase kane mampani John Dramani Mahama wasiu no se 2024 untumi nyina se Frank Tuni Emma Party bi ana NDC de enti Emma wode sansam na kodru court no Adom TV Kase etwaso. Managing editor wa da Daily Searchlight ano Ken Eje Kuranche atwen omampanyin dada John Dramani Mahama akogina sem DBS science wo mu a oni hu kwan se wogina epre mampanyin dibre e wa fimpinu ani edunu nan abatu ani mu ensem a wode kodan court no ti a watwa mu ane se article 66 section 1 ewo 1992 constitution ni mu no akire emfie dodo a obi ebetumi edi aye mampanyini ewo man mu enno ene nsem bi eka ho ene wode akodan court ne se wonom enhwehwe mu se so mampanyin dada ewo ho akwanya se wogina mamanfo to no so aba biom ema ne san be mampanyini ewo man mu ana June Bosome no da na toso enan bobo akansie because wo pando sports stadium ewi akire na nipa bi ekukura akode no mu na je se omode ya kesesem ewo park no so wi akire wo actually nipa no back one day make us say pando aposifo akire de otoso mienu omsusu se na wo mo ka ho na na wode akode di agro e wo park no so na Adom kase etwaso Aposifo akwachi abrantie bi efeni se Selom Buta dodo na afeni se Dangote na abrantie aposifo esusu se wodi tuo ehye ne ho e de Kokpando Stadium abra na womo ebo ball eye Jumbu some no da etoso enan aposifo esan echi ne yonko bi na oka ne ho ayefeni se Kofi Goswe na abra aposifo ekohwe ehyen a na wokitemu no womu hu se na etuo baako ehyem de ye pump action gun ibi etuo baako so eka ho no eno nso ye de blacksmith fo eye bi ene ne Hudobia na eka Dangote aye ka no asemi edwane ye nenam so ana posifo ekoso ni mu sese de aposifo ade na akotwiri mu a womo ade niema egu akwam na omo de na court. Second Deputy Speaker oye Fomena Mrashe Bedwani Andrew Amwako ede to mebunu yi asebi womo enwumasuam womo nkon kan se memu mu ho abomfia ne mom bebi anyame de wo abeduro no ensa nunuma hodo bi wo ho a wonso betimi de wo ho ahyemu bi na boa won amodache asiwonye Mrashe Bedwani ama hand dryers and hair dryers edunum ede ama mabunu bi a wo chechewere wa Danse North Mensinimo e wa Santemantemo ye hunu sese adwuma dia ye die no eye vocation eye
ope bi anyame de awura ye mu se yen kosua saa de no na yeso yen fa mo ye bra na yen fa mo nipa sitnem na yen fa mo nyankopon so enhyehyɛ ya ye ti ase saa ye betimi ama saa adwumade no akoso Nana Aboagye Sempa eye Chechewure Odikuro ono so de ato wono mu a wasuansa no dwuma yi a wapon won hu no nyina animu se ye dwuma wo kwa akoye no woma woni emmere ho se be ya ebetumi aboa wono mankasa won ho ani won abusua anya na wutiri ye na wo ye no enti na akosua adwuma no enke bi modinka ye de chensei enti mu ma adwuma no hia mo na mo fa nkobo bra papa enkoja wo shop ne nto ho na ntumu na nkobo afokuo na uwi a wasa bed na beda ukunu so ana wa bed na beda community ni so say community ni sa mabuo na bia wan kasa wan fa woniema serious anu nti na ma sa na ema eba enu akire yi na wono ma wasu adwuma apon won ho ene wono madamfo ene yama ne boni ehwehwe nkomo omani agipa achede MPD ache ne na anwene ensa no dwuma de eye pa mimi se ya aboa me minua bi aboa no enyansa no dwuma bi mpa na nka menyina ha ebia na menam galamsey ni nyina aye enso enam se me di share me tirim se me pese menya madwuma nti etimi awie nkunim di ama me adwuma sia aya papa ya na enkura na aba no wo mo mpa adwuma sia ya sra wo mo bra man sia adwuma lo bi ho wanko school wono nso ni certificate a obenya ewo mu no Shalina Healthcare for Abaye Multimedia Jumakoye Adoye Niema Woodwo and a day womo ade Abraye, one marketing executive was Shalina Healthcare, a Sakite Solomon, one on a jump and mode Emma Multimedia Jumakoye. Shalina Healthcare ni Multimedia, your good relationship, business relationship, and multimedia for omu boy bebre efa kwai bebre so mu ye advert my radio TV advert my enti yesu adwin hu se tam we emrepa my na yemfa product bi o enta your product bebre but product we dey abaha ene product a obi abetimi ayuzi se wo yare mpo a obetimi ayuzi sa product we your Jamo antiseptic liquid and we antiseptic liquid I bet me the jare I bet me the senior I bet me use control germs fie there's also mo Chartos lozenges and we lozenges I bet me the treaty sore throats there's also mo leopard balm a very good balm sir baby ya obetimi editwitwi ho e ma penyi na akọ on behalf of Shalina ne djuma ye fonyi na e ka say multimedia ya me nchira mo ye da wase Human Resource Shared Manager Emma Multimedia Group Raymond Labi editor dwa say niema hodo ya omode abema djumakuo no e ya de ebeboa pa Shalina Healthcare Adom aye juma for many years. Almost see ya boa ama omojuma na ede atre. Eno ni ye juma no. Enti somo ba be da ya sia ya somu. Ye mpa e boni se ye be kosu Adom aye juma. Na in the many more years e wo ye nim no. Omojuma no be ko enim. Na yenso ye juma no so atre. Na de ebe kan amaye enina yanya enije no yensabe som enti on behalf of management pese yandamasi enti mukọ amonka che mpin for say de mo de bae no yasom